mukama sirina kisobola otali mukama sirina kigenda otali mukama nemererwa nesituka gyendaga kusaba ogololo mukono gwo ndabe ku bulungi bwo esala kyensaba nsaba etuuke gyo kwekuyayanako omutima gwange mukama omulimo gwe wampasa wemba ngukola ngukolera nyumirwa wesaba wemba ngumaliriza ngumalirize bulungi nsaba otwale ekifo ekisooka mu bulamu bwange nsaba otwale ekifo ekisooka mu buli kyenkola nsaba otwale ekifo ekisooka mu mbooza yange ayi omwoyo wa mukama nsaba otungatunga nsaba otwale ekifo ekisooka mu bulamu bwange nsaba otwale ekifo ekisooka mu buli kyenkola nsaba otwale ekifo ekisooka mu mbooza yange ayi omwoyo wa mukama nsaba otungatunga kati buli kyenkola nga tekikusanyusa nsaba osaasire sayire maaso g'omukama omulabe wange tomuwakakisa okunjuzaayuza mukama okwasa obulamu bwange sonyiwa olw'eggwanga lyaffe wanawe twasobya tetubonereza tusaasire ebitutabalala nange bisobola okuntwala mukama tondeka kubula ekisa kyetaaga n'ebyamagero ndyetaaga naye nga sikulina mala bude bwange nsaba otwale ekifo ekisooka mu bulamu bwange nsaba otwale ekifo ekisooka mu buli kyenkola nsaba otwale ekifo ekisooka mu ndowooza yange ayi omwoyo wa mukama nsaba otungatunga nsaba otwale ekifo ekisooka mu bulamu bwange nsaba otwale ekifo ekisooka mu buli kyenkola nsaba otwale ekifo ekisooka mu ndowooza yange ayi omwoyo wa mukama nsaba otungatunga hayi katonda wange osaanidde ekitiibwa osaanidde amatendo ku nsi n'omugulu oli wa buyinza tewali yakwenkana katonda kabaka w'abakabaka osumulula abalwadde ekitiibwa n'etendo katonda wa Isirayiri adamu okusaba gwe gwe ŋŋamba ebindi ku mutima katonda yayamba Yusufu gwe gwe ŋŋamba mu biro bino nange ompalire nsaba otwale ekifo ekisooka mu bulamu bwange nsaba otwale ekifo ekisooka mu buli kyenkola nsaba otwale ekifo ekisooka mu ndowooza yange omwoyo wa mukama nsaba otungatunga nsaba otwale ekifo ekisooka mu bulamu bwange nsaba otwale ekifo ekisooka mu buli kyenkola
Yo. Imana ibahe umugisha. Naremvuze ngo Imana ibahe umugisha. Gogo ni uje kumpezagira atanambonye kandi ntabwo yampaye igihumbi. Bwira umuntu mwicaranye ngo hari abantu Imana ikuzana imbere ari abacamanza, Imana izarengutse ikavuga ngo nimba umuntu umeze uku yarankoreye, wewe wari umeze gutya kutakoze. Urugeze agezemo gogo n'uwo gufashwa, ariko yarumvise neza ko ikiganza gifashwa gihora hasi. Hano muri vire hari ikimuga kigendera ku gakinga, ni ikirokore. Iyo atanze shikama nta na rimwe yigera atanga amafaranga 5,000 cyangwa 2. Ni inoti ya 10 kandi ni ikimuga. Abana biwe bose barangije kaminuza kubwo ari ikimuga kandi ni ubigisha. Ngira umuntu mwicaranye ngo ubukene ufise ntibuzomagwa no gusenga, uzamagwa no gukorayo. Ndarengewe narinze kunka bakaba kugira bayama. Ejo hari umusore natanzeho urugero nigisha, kandi mu mutima wiwe ntabwo yaranezerewe, yarababaye bitewe ko nabikoreye mu iteraniro hagati. Ubona byari bikwiye kuba cyangwa ntibyari bikwiye? Warabohotse ntiwabohotse? Nyuma yaho nta mbaraga z'Imana cyangwa wabonye ntazo wabonye? Kurekura birafise umumaro ntibifise umumaro? Dimira yawe narayitwaye sinayitwaye. Madamu yarambwiye ati musubize. Cyane amubwira ati ndayimusubije nawe ndamusubije ubukene afite. Imana yampamagaye ntabwo nayatwaye kubera ko nari mfite inzara. Nari nabimubwiye mbivugira mu iteraniro, ndavuga ngo nuyampa ndayatwara. None icyo Imana yakoze nyuma ziriya dimire zawe wari kukigura? Haguruka ubivuge cyane bomba abakirisitu. Yabikubye inshuro none irya dimire ntiyitwara. Wumvise itagucumisa mu mutima? Nyene nkitwara irya dimire ntabwo wumvise bigucumisa mu mutima? Imana kugira ngo itubone ikintu cyababaje Imana mu buzima bwayo kimwe ni ugutanga umwana yakunda cyane. Imana yarababaye igera n'ahantu ihindukiza umugongo igira gutya kuko itari bwivuguruze. Uko umugabo bita Herode nako ni Farawo yaranditse ngo uyu ni umwami w'Abayuda, abantu baravuga ngo andika ko yigize, ariko aravuga ngo icyo nanditse nacyanditse. Imana nayo irekura umwana wayo yiyumviriye
kumusubirana, ariko iravuga ngo ko ndi Imana naba nivuguruje namutanze byarangiye. Yarababaye. Ikintu uzatanga ntusigare wumva umutima wawe ukozweho, uzamenye ko n'ibyo uzakira bitazagukora ku mutima. Ahantu ko gapfa kuri bitanu ni amabisi angahe? Ni amabisi angahe? None burya ayampaye kuko nabuze aya bisi. Haleluya! Haleluya! Mwarimu aravuze ngo kuwa Mungu zaba nambaye indi koti, kandi ko atazaba yambaye ntabwo izaba inganya agaciro niyo yatanze. Bwira umuntu mwicanye ngo iyi Imana uyihaye icy'agaciro, iguha icy'agaciro cikubye. Imana ifashije hakabahoka repentance, kandi reka mbabwire mushumba we ndaze arabyumva cyane. Mushumba arabyumva gose. Shaka ko mugera ku rwego. Cyangwa ngo batumire Israel, barabatumira. Noneho bo barikusanya nk'itorero ryabo, bapfuma batumira Pentecote yo mu Kayanza ariko iwabo, barangiza bagakora cya gifandara yizingi cyabo, hanyuma bakiyubakiye. None ko bubaka ibisengero bya Data, icyo bankaniye baba banka ko baza gusohoka. Nk'ubu mugiyeyo hari iyo gusohoka, pasiteri agomba kuvuga ngo aba bantu bakoze ibi bintu muzamure ibiganza tubasabire umugisha, kandi mukoresha iki? Akanwa. Ni ukuvuga ngo akanwa kose kabivuze kuri wewe, Imana igenda ikuraho nka senkani mire yo guhaye, hano senkani, hano senkani, mwese igafata imigisha y'abakirisitu bari hano igatwara abasohotse. Banka rero utumira abandi kugira ngo badasohora imigisha yabo ibyo wabije hano. Bishaka kuvuga iki? Igihe cyose uzabona umuntu avuye hanze akoze ikintu hano wari ushoboye, uzamenye ko nahembwa Imana izasokora mu byawe. Iri banga muraryumvise? Yoga ye ibisigaye shaka bikamere bujya bumvise. Nanse ko baje kuri YouTube ngo babirebe, bamenye ko twamenye isiri. Tugire gutya. Bwira umuntu mwicanye ngo uzoze ukubita amaso mu ishengero ryawe, urebe ikintu kidahari, nusanga ugishoboye ukigure. Ikindi uzarebesha amaso mu rusengero, nubona ikintu gikenewe ufise igice cyayo ubura yatanze, uhita ugenda usenze ngo mu izina rya Yesu iki gisigaye ndagomba kukigura, kandi Imana izahita igucomeka ahantu hari inoti uhita ukigura kandi kigusigariza.
imitwe nanjye mwumve nanjye hano muri ville hari ahantu hano kuri aveni kwibarabara hepfo gatoya hano hepfo kuri nanjye ndi kuvuga aha hepfo kwibarabara ryo kuri hotel Amahoro hari umugabo yanyandikiye ko buri munsi ngomba kuhaca nkatora 5 buri munsi ngomba kuhaca nkatora 5 nsanze adahari umugore acayamba buri munsi arambwira ngo muracari 2 5 birabakwira nta kibazo ariko yatore buri munsi noneho cyewe ndagenda nkapfukama nkavuga ati mana umuhe umugisha ejo bundi namufungurije urugendo eruka hanze ubu naho afise akantu kandi yampaye ayashira mu mufuko ntaravuga ngo Imana iguhe umugisha abayumva yombwira ati mpana ninguhaye make agahita yabika akambwira ati ejo soya guhamaze kumenya icyo nyaguhereye ntakamvuge ejo ntabwo nababwiye yuko umugisha ari nukwatura navuga ngo Imana iguhe umugisha ubu wamuza kuramutsa umujumba gusa mu ntoki utamuvugishije ngo avuge yawe ariko gogo Imana iguhe umugisha kandi nkwemereye fyukiringi mwemereye fyukiringi nta mukobwa n'umwe twari bwaririmbane kuva ntangura kuririmba nta n'umuti nta n'umwe nari bwahayo mahirwe mwemereye fyukiringi kandi nzakugabira n'uturirimbo 2 nzagukomporeza ndatuguhe kwandikire nzaguha sinsanzwe nandika ariko nzakwandikira nguhe ushatse mu cyongereza nzoguha mu cyongereza ushatse mu kiganda nzoguha mu kiga ururimi uzashaka mu muzonzi 7 niko nzaguhamo kandi umuririmbyi kugira ngo aguhe indirimbo ntabwo biba byoroshe nzaguha indirimbo 2 niyo nkwemereye ya fyukiringi kandi amaradiyo yose maze gutwaraho indirimbo zanjye nzazitwaraho izawe bazita imbaraga zo kurekura imbaraga zo kugira zo kurekura kandi ibyo byose twemeye 5 ntibyabikora ntayo musubiza nabamusubije ubukene haleluya
Haleluya! Uyu muntu akwiye gushigikirwa, ntakwiye gushigikirwa. Nushaka ubireke, Yesu aramushigikiye. Reka dusome tujya muri birebire, ariko ankoze ku mutima cyane, ankoze ku mutima. Aha, dusubire kuri Luka igice cya mbere umurongo wa 80 nyene. Namama mutazi ko ibi bintu bikora. Uyu mugabo wewe agoro wewe nyene oya pana wewe uri mugabo ntabwo ndi buvuga ibyari byo. Yaguze umuceri mu rusengero iwacu, awugaburira abantu, yongera atanga n'umutahe ku bantu batishoboye wa senkani. Imana ihita imukubita promosiyo igira kabiri mu kazi akora. Eye cyari promosiyo. Gira umuntu mwicaranye ngo niba ushaka promosiyo rekura. Rekura. Haleluya! Imbaraga zo kwakira zituruka mu mbaraga zo kurekura. Uriya mugabo atanze ikoti. Jewe nari mfise akakoti naguze ibihumbi 240 by'amaganda. Ndagashikanye hano Burundi narakambara, nkasanga ni jeje nyine ndagafise. Jewe nkakambara buri munsi. Buri munsi wamenga niko mfite konyene kandi nikahindura isura. Ngiye mu Rwanda Kigali, Imana irambwira ngo kuri iyo koti igabira uriya mu. Ya ndavuga ati kwa jina ayiri nijwi rya Satani. Ndatokesha abazimu. Zanuma ngo kuri umuhereza ati abazimu bashe n'itsina rye toka daimon toka kwa jina la Yesu. Imana ijya gatatu mu iramba njangura hejeje gukemeya. Urahere kinangwa ni daimoni n'Uwiteka kura umuhe. Numva ari nko gusogotwa icumu mu rubavu. Ndangije ndakura ndamuha, ariko nkamuha subiye inyuma nkagenda ndeba. Agenda ndeba kagakoti kanje ndababara. Ariko mpita nibuka ko iyo utanze ikintu cy'agaciro Imana ibigomba kugusubiza icy'agaciro. Naratashe i Burundi ngarutse njya mu rusengero iwacu, nahora ntera na haleluya. Hari umupasiteri w'umudamu, iyo natera haleluya yumvise se akakwa kugarura n'ibyo yariye mu mwaka uheze. Naramushisha cyane. Najya kuri podium ndi kuririmba akipfuza ko indirimbo yabifuza nk'umunota umwe. Ariko uyo munsi mvuye mpagara kuri podium ntera haleluya, atangura gusimbuka ari wenyine mu rusengero. Bwira umuntu mwicaye ngo korera ikintu Imana gikuri seseme mu bantu. Gikuri seseme mu bantu. Haleluya! Imana igifata ibintu binuka ikabimotesha. Arangije ndangije kubwiriza, aravuga ati kuva naba ni irya mbere nciwe imbere n'umuvuga butumwa umeze nk'aho, kandi na haleluya atahora yitabira. Ahita arambwira ngo ejo mu gatondo usange muri vire. Musangayo antwara mu iduka, ahita ngurura urukweto rwa desa ntari bwigurire n'urwa senkana. Bya bintu bitagiraho inzara mbanda binyegeje mu ijana, ibindi mbikubita mu rindi jana. Haleluya! Oh, haleluya! Gira umuntu mwicaranye ngo korera Imana inyegeze iyo sura yawe yakahise.
hari abantu batabyumvise. Narimbuze ngo korera Imana, Imana inyegeze isura yawe yakahise. Buriya impamvu abantu batagukunda, impamvu abantu batakwitayeho, bakubona mu isura yakahise. Ariko no masengesho y'iminsi 30 Imana igufashe arangire isura yakahise ikuvuyemwo, isura yakavukire birangi. Yesu we, isura ya yo Mana we, aya masengesho yaterana ijuru. Haleluya. Aya masengesho yaterana ijuru agukure isura yakahise, agukure karande y'imiryango. Abantu muvyumva nimutere haleluya, abantu muvyumva nimutere haleluya. Amasura yakahise Imana yadukure ko cyangwa yatugomezeko. Nibutse ikintu kare mpita navuga ati ngomba kuzashaka ituro ry'ishimwe mpereza Imana rifadika. Nibutse ko twari dufise twarete z'ibiti iwacu, usibye ko nubuze tarahava. Ndangije monyora ku giti kimwe cyarashaje, kandi nayo iri hafi kuzura. Ndangije kiraturika, kuguru kumwe kurenena, nanjye mfata hano hejuru. Yo data wa Mana we, ubu Imana yaradutabaye ntabwo yadutabaye. Imana yaradutabaye ntiyadutabaye. Abantu yatabaye nkanje nimuyiterere haleluya, abo yatabaye nkanje. Uzomurihira indirimbo imwe nawe go. Dufise ibintu byinshi byotuma duturira itura Imana tukayishimira, ariko noneho burya papier hygienique tuzimenya turi ino. Nukuvayo warangiza ukinyereza cyangwa ugaserereka. Cyangwa ukaja ku kibambasi ukimanukira neza. Ariko turanakomera, ahubwo turaramba. Twarakomeye turaramba. Ya Mana warakoze tuyiterere haleluya. Nitushaka tuyikomera amashi, tuyikomera amashi, tuyikomera amashi, tuyikomera amashi, tuyikomera amashi. Mbwirira umuntu mwicati ibyo bintu nuvyibuka uzashaka uyihituro umunsi uzovyibuka. Ubu ngo nije ndi mutoka mbari jenyene ndafise abagenzi. Yo ndafise inshuti hano. Nibampamagara siniyumve, uzitabe tuva hamwe, uzitabe. Haleluya. Hanyuma ngo twareka kuyikorera yarabishize ku matara. Noneho mu kuja gushaka ikintu
aho bita mu muryango ni ugusokorora igishirira mu nzu ubu mwarabyibagiye ubu mwarabyibagiye. Twisomere tora Bibiliya twisomere. Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Nyamwana arakura gradiyene primaire aba mu bugaragwa secondaire kugeza ku munsi yerekewemwo kaminuza. Niyo twari tugezeho. Yes, ejo tuziga stage. Reka twige kaminuza igizwe n'ibicindwi nayo. Kaminuza rero ivuga ngo titre ya secondaire nako titre ya primaire ivuga ngo umwana yakuze ntabiki. Titre ya secondaire ivuga ngo kuguma ahantu Imana igushize uko hameze kose upfa kumenya ko ari Imana yagize nte yahagushize. Warakandize kavuga gute? Sawa. Gira umuntu mwicyati nta makaro ahari ariko hari ukwihana. Kandi Yesu ahantu yavukiye ntabwo byari kwanga ko avukira muri Bumereke, ntabwo byari kwanga ko avukira muri Kira, nta nubwo byari kwanga ko avukira muri hôpital militaire. Arangije aridugira iyo hiyo Cankuzi mu Kayanza abari yavukira kugira ngo natwe abanyaruguru tumanukane tube mu muci. Kaminuza rero nayo titre yayo ivuga ngo ivuga ngo Imana igukura mu butayu imaze kubona ko ibyizaguha bitazoyigukurako. Mwakumvise? Imana igukura mu butayu imaze kubona ko ibyizoguha bitazotuma uyivako. Karafadika? Hari ibintu rero bigera kuri birindwi bigaragaza umwana kuwe mu butayu agiye muri kaminuza. Rero kaminuza iyo uyigiyemo ntabwo uba usubijwe ahubwo ubugabanirijwe imisonga. Kuko ntabwo winjira muri kaminuza ngo uhite udepoza diplome ya kaminuza, ahubwo wiga kugira ngo uzabone diplome yande ya kaminuza. Nibyo cyangwa si? Ahubwo gusa amahirwe iyo watoye exeta ya leta utabonye ya prive, kuko prive uririhira. Nibyo cyangwa si? Prive uragirane uririhira, kandi prive nta manota wabona ngo uhabwe buruse. Nibyo cyangwa se? Ariko leta amanota ya leta watora igizeta cyangwa ukabona amanota menshi uri muri kaminuza, bafise uburenganzira igihugu kikakohereza mu kindi gihugu kandi kikurihira. Bivuga iki rero? Muri kaminuza ya utoye igizeta ya leta uriga uhabwa kwa faranga bita buruse. Ntabwo ari uguhembwa ahubwo ni imfashanyigisho. Ni uguhembwa? Ni ukuvuga ngo leta ni ukuvuga ngo iri shuri rikugabaniriza iki? Imisonga. Turi kumwe? Ikintu cya mbere rero kigaragaza umuntu
ugiye muri kaminuza y'Imana, cyambere igarukana ingabire yari yarabitse muri wewe, ikongera kuziha uruhushya rwo gukora. Ikazugaranira muri wewe, ikazibuza kugira ane gukora. Noneho iyo ugiye muri kaminuza, igushiza muri kaminuza, izigarura ku mwanya, zigasubira kugira iki gukora. Rero iyo izigaruye ntabwo iziguhaye burundu ngo uzikoreshe, ahubwo izigaruye kugira ngo ikugabanirize imisonga. Ako karafati kandi gafati. Gira umuntu mwicaranye ngo humura, ntabwo Imana yari yarakubujije gukora, ahubwo yari yagiye kugutegura ibyo uzakora. Haleluya, amen. Igarukana impano zari zaragiye, nako yari yarabitse, ikazisubiza ku mwanya, zikongera gukora. Noneho izikoresha ryari? Ni mu gihe usohotse uvuye muri sogondere, uba wemerewe gutembera, ariko nabwo uba ufise limite, ariko hoho ntabwo uba wugaranywe. Iyo ukuwe muri sogondere ukaza muri kaminuza, uba ufise uburenganzira bwo gusubizamwo ikigudi. Bwo gusubizamo ikigudi. Ariko hari limite, kubera ko muri iriya ntuzenya, muri iriya buruse nta kigudi cya senkani washiramwo, urabura shiramo tubayabaye twa 5 cyangwa twa 10 cyangwa twa 10, ukaba wemeje abantu. Ni bimwe byanditse muri Zaburi ya 86:17, havuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanka bakirabe bamaramare, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Rero abantu benshi 90% bakunze kugwishwa n'ibimenyetso. Bakunze kugwishwa n'iki? N'ibimenyetso. Gira umuntu mwicaye ngo hari ikimenyetso Imana igiye kuguha muri ano masengesho y'iminsi 30, ariko nutareba neza kizatuma udashikira ibititwa ibimenyetso. Haleluya. No kuvuga ngo nimba uno munsi ubaye mu rwego rwo kugabigwa igoti, ni ikimenyetso cy'uko uzoyambara utayihawe, ukayambara uyiguriye. Rero nuko ariko byo gucumuzwa n'ikimenyetso, uzahora wambara izukuri, uzarinde usaza, ahubwo nizo bakugabiye zihagarare. Sinzi ko ibi bintu muri kuvyumva. Umuntu umwe ari kuvyumva nagire gutyo umwe, ariko ndabana mwese muri kuvyumva. Ikimenyetso iyo zigaruye rero, ni bwa bundi uca usubira kongera ukabyina hano kuri podium, wari umukobwa uzi ko hari igihe Imana inyegeza impano zikurimo. Waririmba uri umukobwa ufite mikrofone, uririmba ijwi rya mbere, bakumviriza kumva bose uri kuririmba ijwi rya base, kandi ari soprano. Kandi kubera ko ijwi ritaba ari soprano nyene kwa kundi nyene, ahubwo amatwi y'abantu agomba kumva ko ari base, kubera ko impano zirabitse.
hano iyo impano zigarutse ugomba kubera ko hano iyo imana yazinyegeje. Abandi iyo baguruka buzuye mpwemu, ntabwo wewe wuzura kukikuraho ibituma wuzura. Abandi basirimba hari ibirayi bataba abana biriye bakaba bazi ko bari bubirye. Wewe noneho uranasirimba uri kwihunyagura nta n'icyo uri bushiremo, kuko abandi babisonzesheje bafise icyo bari bwiyakirize, ariko wewe n'ubundi ni ukwipfunagura. Bahita babyita kwipfunagura. Nta kituma rero wuzura umwuka wera kuko ntacu uziga. Haleluya, haleluya. Nta muntu uri kubyumva. Iyi Imana yazinyegeje ugomba guhita umuntu wese uramukije abazi ko umusezeye ahita aguye ngo yego tuzosubira kandi umubwiye ngo mwaramutse. Iyi zinyegeje message iyo yohereje ntayirirwa asoma arabatiza ni za zindi zo muri limitere cyangwa zo muri Leo ngo sasayi zitwa sasayi na limiroto. Ntabwo yirirwa asoma arabatiza ni za message kuko uwunyene yarampamagara. Ariko Imana itugabaniriza imisonga cyangwa ireke. Haleluya. Hari abantu bumva bari bameze nk'ahantu bugaraniwe muri bita sogonderi, muri hano mwicaye hano hari abantu bumva bari bameze nk'ahantu mugaraniwe. Imana hari akanzigiye guca ibugururire, ariko ntabwo ibabwiye ngo mwambuke mube mugumye hano mubanze muhonje burya. Haleluya. Cyo ni icyambere kiratahuriza. Icya kabiri, kiravuga ngo usubira kurya ibyo wari warakuwe ko muri garadiyeni. Usubira kurya ibyo wari warakuwe ko muri garadiyeni. Eraga jewe impamvu ndi hano, ntabwo ndi hano kubera ko narangije ishuri, ahubwo nasubiye kurya ibyo nari narakuwe ko muri garadiyeni. Nimba gogo ahagurutse akampa bitanu, meze nk'umwana yarasigaye muhira bazaniye hembe dodo cyangwa yambiye abana, nta kimana yamvyondeye. Rero hamwe nahita numva ko natabawe, ngomba guhera kuri iyi hembe dodo. Ariko nyuma ya hembe dodo Imana iguhereza igiti ukamura ari icawe. Haleluya. Icya kabiri kivuga ngo iki? Usubira kurya ibyo wari warakuwe ko uri muri garadiyeni. Isobanura ngo iyo umwana yiga muri garadiyeni ahabwa keya ikomeye cyane. Nibyo cyangwa sibyo? Ahabwa keya ikomeye cyane. Umusore bita Dawidi amaze kuva inyuma y'intama yagiye atwawe kwa Sawuli. Ageze kwa Sawuli ngo ahita aramushima. Yaravuye inyuma y'iki? Y'intama. Mu ntama yaziragira mu gisagara cyangwa yaziragira nyuma y'igisagara. Mu yandi magambo Dawidi yaba mu ishamba akabanayo n'intama. Amaze kuva inyuma y'intama Dawidi azanwa hehe? Ibwami. Asangira n'iki? N'umwami. Icyo yari yaravuze ko azaba yagomba kuba iki? Umwami. Ariko icyo ari kimuzanye ntiyarazanywe no kuba umwami, ahubwo yarazanywe kwiga iby'ibwami. Ariko hari umuntu turi kumwe
ndagasubiramo. Dawidi icyari kimukuye inyuma y'intama ntabwo yaraje kwima nk'umwami. Cyakora igihe cyose yagenda ariho ubwami ariko atari umwami. Bwira umuntu mwicaranye ati buragumije icyo uzaba nturakiba. Ikosa rero rikunze kubaho muri bino bintu by'uno mugabo bita Yesu ni uko umuntu aza akakubwira ngo reba nkawe uri kurandika akakubwira ngo ndabona ubupasiteri ati haleluya. Wakwinjira ukumva baguporotokora bakagushira hariya ukumva bagushira hari batahagushira rero ukumva baragusuzuguye kandi Imana yarabivuze. Kubivuga ni kimwe, kubikugezamo nacyo ni ikindi. Bisobanura iki? Haleluya. Rimwe na rimwe iyo batamugize icyo Imana yavuze kandi hataragera kwa kiba ahita asohoka agahita atangura ya mabanga y'ubupa kandi hataribwa. Bivuga ngo hari ishurasimbu ntiyakubitiye ibyonyi mu buta bizomukubitira ikana bimugarura mu bu. Reka nkagarure ndamuhanuriye ko ari pasiteri arinjiye mu rusengero yumva bamutwaza ibitabo agishika hariya kandi n'ubuhanuzi ko ari pasiteri ariko ishengero ntibaramubona ayoboye n'amateraniro. Ese baciye bamwimika agahamaga kwa pasiteri mutari mubona anayobora iteraniro, ubu mwaba muhawe umupasiteri cyangwa mwaba muhawe igishusho cya pasiteri? Gira umuntu mwicaye ngo Imana ikurinde kuyoborwa n'igishusho. Rero niba batamutereye intebe agomba ko yiyicaza, nibarangiza bamukomye ahita asohoka ahita afungura icyumba cy'amasengesho. Ntabwo akiyobora ari umuyobozi w'icyumba, akiyobora ari pa. Ntiyakubitiye ibyonyi mu butayu ari i Kanani, bimukubitiye i Kanani bimusubiza. None nimba bimwambuye koro apastorale akayamburirwa i Kanani agasubizwa mu butayu muri korali, azagaruka muri korali? Umva impamvu atazogaruka. Byari bizwi ko ari pasi, none bamubonye muri kora sagasuzuguro. Agomba kuza gushakisha ya mavuta bita y'ibifutero. Rero ejo mu gatondo muzahura agira ngo abantu bakwe agire gutya, abantu intebe zivunagurike. Ejo bundi navuze ngo umuntu uzakuvunira intebe mushumba atayiguze azava hayirishe, azava hayirishe. Muze mureba umuntu avunye intebe ayiri. Namwe impamvu babadudura ukubera n'ubundi musanzwe nta mbaraga mufise, ubundi mwibitseho ijambo. Umuntu atanguye kubahuha muhunge wisohokere ugiye badahuhana. Ngo urumuriro sari karasa yacanye ibivumuvumu bitaka iruka. Kandi abari bafise abazimu
asize imana intebe zikapfuni. Ese izi ntebe muzi amafaranga ziba zaguzwe imwe imwe nyine uyicayeho utazi beyi wumva ari ibisanzwe. Uzagenda aho zigugwa wumve umuntu udatura n'igihumbi uzareba amafaranga igura urebe woyatura nk'iya mungu nk'ijana. Haleluya. Aya mavuta rero nayageramwo azosigara ibyaha asigara akorera muri ano mavuta bitandukanye n'ibindi bifise izina ryabyo. Ubundi ibyaha bifite amazina. Hari ibyaha bita ndengakamere. Ibyaha ndengakamere ni bya bindi tubahamagara atabanyoye inzoga mukaza mwirukanga. Inzoga rero berekwa urwagwa, ibiyeri na sikoro. Ariko bene aba bantu bahuha abantu ntabwo banywa sikoro na kanyanga ntibayinywa, banywa ka wisiki, kandi aberekwa wisiki ntayo babona. Ka wisiki niko banywa. Abari ku gatuti ari mwizo mbaraga za wisiki n'imbaraga zindi yavangatira n'amaso aba yazutse ngo n'amasengesho n'icyo yanyoye batuvanireho imitwe. Ariko iteraniro nk'iri ryo kurya ijambo muba mwumva Imana itakoze kandi ariho yakoze cyane. Imana ni ijambo. Abagomba gukomera bagomba gukomezwa n'ijambo. Ndabibutse abantu bose baja muri mariage ziritu z'abarundi. Ziritu mariage z'abarundi. Mana yanje we, hari ibiryo biba birimo. None nk'umuntu avuye mu Kayanza aje muri mariage kwifana imwe abakurikiye iki? Abakurikiye ndebera rero umuntu avuye mu Kayanza akurikira ijambo rya mariage ya hano, kuko utakurikira ijambo rizaguhesha mariage wicaranye na Yesu ariko arakumurika imbere ya se akavuga ngo uyu yaranyumvirije akiri muri repatase, uyu yaranyakiriye akiri muri Mana we. Haleluya. Uriya mubyeyi yicaranye n'umushumba iyo yazana inoti isakoshi irimo ifaranga rifatika arangiza agahita amubwira ngo tugende. Mama wari kwemera ateretse isakoshi yuzuyemo amadolari imbere zawe arazikwere hanyuma ngo tugende. Wari kwemera? Ariko nibwira ko ngo I love you. Asanga nibyo arangira bati rero kwari urukundo reka tujane kubw'urukundo. Nimba ibijumbu bizabura ntaco sigaze mu nkunda, namba ibiharage bizabura ntaco sigaze mu nkunda, namba inyama zizabura ntaco sigaze mu nkunda, namba inyama zizabura ntaco nkunda, namba ibiharage bizabura ntaco sigaze mu nkunda, namba pazi zizabura ntaco sigaze mu nkunda, namba inyama zizabura ntaco sigaze mu nkunda. Haleluya.
none mama mwaba basore bose bakurondera hari n'umwe yari afise imodoka tugaragara nk'abatariho ariko turiho tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi tugaragara nk'abapfuye ariko turi bazima abazima bicaye hano nimutere haleluya kwaje banyoye amata batacandazwe amata barayanyoye ariko nta rucanco ibyo wajya byose utacandajwe uzapfa ariko nagomba ndakubwire ngo nubwo wakena wibitseho ijambo nubwo wakena wibitseho Yesu nubwo wakena wibitseho umwami Yesu imbi zasobanuka abagusuzugura bamenye ko hari ikintu wakiriye gitandukanye n'icyo bakiriye abagusuzuguye bazamenye ko hari ikintu ugendana gitandukanye n'icyo bagendanye ababyumva nimutere haleluya Yesu we yo yo yewe data we yo baje data okay uko kuntu uri kuraza ushiramwe nawe Imana igushiriremo gushiramo nawe Imana igushiriremo kuko nawe wari ukeneye gushirirwamo Imana ihindura ubuti amateka yanyu yakahise hari abantu bababengeye mu butayu ariko cyo hazaza bagiye kubaronderera i Kanani baba telefone kandi bari barababorotse bongere babarondere kuri telefone kandi bari barababorotse babaze nimero zanyu bumwumve babahamagara kubera iki uyu mugabo twicaye imbere no mugoroba hari ibintu agiye guhindura muri ino minsi 30 hari abazima agiye kwica hari imyuka mibi agiye kunigagura abantu biteze gutabagwa n'Uwiteka nyemerera mutere haleluya mu izina rya Yesu ubu nawe iyo bemera nawe kwasha abayifise mama uziko ubugenda n'isuka ku rutugu n'akana mu mugongo n'impene ukwega ku kiziriko kandi ubushaje rwose bwira umuntu mwicyakire kundebera muri televiseri ariko mumbwire ngo reka kundebera inyuma kuko ndiko ndagenda Tata we ewe data watwese uri mw'ijoro mumbwire ngo reka kundebera muri kahise ahubwo ndebera mukubu undebera no muri kazosa no mukubu nareke kukureba kandi burya reka ndababwire turashimira Imana ko iterekanye kazoza kacu abantu baba batwica tutaragerayo abantu yaba bari bazi icyo tuzabejo baba baratumize bunguri ariko turashimiye Imana ko yaduhishije ko tuzambara za baze batuzi mu ikabutura ntabwo bari babizi batuzi twigaga primaire amashuri yaranse ariko ntabwo bazi ko mwakomeje mukaba mwaranize ejo muzahura muri gutanga ubuzi Mana we